Ćao i veliki pozdrav, moje ime je Miloš i dobrodošli u još jedan tutorial klavijature za početnike. Ovako, danas nastavljamo sa tim septakordima ili četvorozvucima. Ovako, danas ćemo raditi mol šestice. Znači, radili smo dur šestice ili samo šestice, a sad idemo na mol šestice. Ovako, ono se gradi, gore ćete vidjeti, tako što iz, kažemo C, da dobijemo taj C mol 6, znači iz durske skale, osvirate prvi, pa onda umanjenu tercu, osvirate kvintu i sekstu. I ovako. Znači, osvirali ste prvi, treći, peti i šesti. Samo što je, znači, treći umjesto dura, da bi svirali tercu, svirat ćete umanjenu tercu. Evo ovako. Da ne bi dužili, prelazimo odmah na mol šestice. Prvi, znači, akord je C mol 6. On se sastoji iz sljedećih tonova. Ovako, iz C, pa dis ili ts, znači svejedno nećete pogrešiti. Ne znam šta sam gore tačno uradio na slici, ali nećete pogrešiti. Ovako, i vamo je G i A. I još jedno, C, dis, G, A. Prelazimo na sljedeći akord, to je D mol 6. On se sastoji iz sljedećih tonova. D, F, A, H. Pa još jednom. D, F, A, H. I dobili ste vaš, da kažemo, mol 6. Prelazimo na sljedeći akord, to je E mol 6. On se sastoji iz sljedećih tonova. E, pa onda ide G, H, cis ili ti des. Znači svejedno, opet napominjem da me neki ne bi kritikovali, jer nije šija nego vrat, isto je. Znači, da li povisite snizalica, ništa nećete pogrešiti. Znači, još jednom krećemo. E, G, H, cis. Prelazimo na sljedeći mol šesticu, to je F. F mol 6 se sastoji iz sljedećih tonova. F, pa onda gore gis ili ti as. I ovdje C, D. I još jednom. Znači F, gis ili ti as, znači svejedno, C i D. Prelazimo na sljedeći mol akord, to je G mol 6. On se sastoji iz sljedećih tonova. A to su G, pa gore je As ili ti B, ovamo je D i E. I još jednom. G, As ili B, svejedno, D, E. Prelazimo na sljedeći mol akord, to je A mol 6. A mol 6 se stoji iz sljedećih tonova. A, C, E, fis ili ti ges. Znači svejedno. A, C, E, fis ili ti ges. I prelazimo na posljednji akord u ovome redu, to je H mol 6. H mol 6 se sastoji iz sljedećih tonova. To su H, D, fis, gis. Ili sad ćemo sa snizalicama. H, D, ges, as. Znači svejedno. Prelazimo na gornje akorde. Znači krećemo od prvog mol šestice, to je cis ili ti des. Mol 6 sastoji iz sljedećih tonova. Cis, E, ais, gis, ais, pardon. Cis, E, gis, ais. I još jednom. Cis, E, gis, ais. Prelazimo na sljedeći akord, to je dis mol ili ts mol. Ali ćemo u slučaju, ajde, uzeo sam dis mol. On se iz sljedećih tonova. Dis, fis, ais, c. I još jednom. Dis, fis, ais, c. Prelazimo na sljedeći akord, to je fis ili ti ges mol 6. Ovako, njegovi tonovi sljedeći. Fis, a, cis, dis. I još jednom. Fis, fis, a, pardon. Fis, a, cis, dis. Još jednom ćemo, zato što sam pogrešio, zato što sam idiot. Fis, a, cis, dis. Prelazimo na sljedeći akord, znači mol 6, to je
gis ili ti as. Mol 6, naravno, nećete pogrešiti. Kako vi želite, uzmite ime. Ovako, tonovi su sljedeći, to je gis, ha, dis, f. I još jedno. Gis, ha, dis, f. I posljednji akord mol 6 je b ili ti ais, mol 6. I on se sastoji iz sljedećih tonova. Ais, cis, f, g. Ili ako ćete sa snizlicama b, des, f, g. Isto se hvata. Izvinjam se malo na greškama, oznale su se ruke, jer radim više tutoriala, jer nisam ih odavno radio. Uglavnom, to je to, znači, još jednom ću ponoviti kako se gradi taj, da kažemo, akord. Evo, na primjer, uzet ćemo iz, ne znam, iz G, ajde da bude, znači, svirat ćete primu, umanjenu tercu i svirat ćete, naravno, kvintu i sekstu. Ili ti, evo, iz C. Uzet ćete prvi, umanjit ćete treći za polustepen i peti, šesti. I to je to. Znači, što se tiče mol šestice. Ćao i veliki pozdrav.